mu gihe impaka ku igenda rya Serumogo Ali zari zikomeje gufata indi ntera mu bakunzi ba Rayon cyangwa ba Ruhago muri rusange, ubu hiyongereyeho indi nkuru ikomeye cyane. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahamije Rugaju Rigani ngo asobanure amagambo yatangaje. Ibi byatumye inkuru ivamo amakuru y'impaka akomeje guteza impaka muri siporo ndetse no mu rwego rw'amategeko. Mu kiganiro urubuga rw'imikino cya Radio Rwanda, Rugaju yavuze ko Serumogo atigeze agenda ku buntu nk'uko byatangajwe. Hari amakuru avuga ko Rayon Sport yishyuwe ibihumbi 10 by'idolari. Hashobora kuba harakoreshejwe uburyo bwo gusesa amasezerano mu rwego rwo kutagaragaza amafaranga. Aya magambo rero yahise ateza impaka zikomeye ku mbuga nkoranyambaga no mu bakunzi ba Rayon Sport. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwamaganye ayo makuru buvuga ko igenda rya Serumogo ryakozwe ku bwumvikane bw'impande zombi. Kandi Rayon Sport yakomeje itangaza yuko byakozwe mu mucyo. Itangazamakuru rero ngo rikwiye gukoresha amakuru rifitiye gihamya. Amakuru agezweho ubu ngubu aragaragaza ko RIB yahamagaje Rugaju Rigani kugira ngo atange ibisobanuro ku byo yatangaje. Ibi bivuze ko nimba hari ibimenyetso bifatika bizasobanurirwa mu buryo bw'amategeko, nimba nta bimenyetso bihari bishobora gufatwa nk'amakuru atemejwe. Iyi ntambwe ya RIB yerekana ko amagambo yatangaje yafashwe nk'akomeye kandi ashobora kugira ingaruka ku isura n'imikorere y'ikipe. Iki kibazo gishobora gutanga amasomo akomeye ku itangazamakuru. Kugaragaza amakuru ajyanye n'amafaranga bisaba gihamya gikomeye cyane ku makipe, kandi gukorera mu mucyo bitanga ubusobanuro bihagije, birinda impaka nk'izi ngizi. Ku bafana kandi kwitonda ku makuru ataremezwa burundu. Kuba RIB yinjiye mu kibazo bivuze ko bitakiri impaka zisanzwe za siporo, ahubwo byinjiye mu rwego rw'amategeko n'ubunyangamugayo. Inkuru ya Serumogo Ali imaze gufata indi sura. Ubu si Rayon Sport na Rugaju Rigani gusa, ni inkuru iri mu maboko y'inzego z'ubugenzacyaha. Ese abakunzi ba Ruhago bategereje kureba ko Rugaju azatanga ibimenyetso. Ese Rayon Sport izongera gusohora itangazo cyangwa izarangira ari ukutumvikana hagati y'impande zombi? Hari n'andi makuru yatangiye kuvuga ko Rugaju yaraye akoze ikiganiro kuri live yiwe ya Instagram, maze ngakavuga nabi kuri SKFM, akavuga nabi ndetse no kuri Lorenzo. Ibi byose rero abakunzi b'abanyamakuru bari kuvuga yuko bari kubyitwaramo nabi, by'umwihariko Rugaju ngashobora kuba ari mu bibazo, nibatinya kwemeza ko ashobora no kongera agafungwa nk'uko byagenze mu minsi yashize. Ese wowe urabyumva ute?